मैं मुक्रम जरिए तो निगम से इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजनांग थंग मन होना हरी बा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मैं अम्बू तराम नोकचरी लाग लिबा अप्रैल के तारीख तरा मथोई अमदी तरा निपान द पांगथोकरिबा मणिपुर की विना तांकक अनि थोकना पांगथोकदोरिबा दुगुमलबा तरा तेरेलक सुबा लोकसभा मिखल असिगी दमकता तोंगान तोंगान बा मणिपुर द लेरिबा पार्टी सिंग असिगी कैंडिडेट सिंग मेरेब कना होगदग हेबसे लाउथोखिबा लेरे मरुवैना कोई हांदगी इंडिपेंडेंट मेरेब वन लाउथोखिबा राजकुमार कायकू लेरे दुगी मतुंगदा कोई एमपीपी की इनर मदी आउटर अनिमक्ता एमपीपी की प्रेसिडेंट ने इनर की कैंडिडेट ओना लाथोखरे कोई ओजा ओइनाम जोगिंद्रोना एमपीपी की हरि मणिपुर पीपल्स पार्टी की इनर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई कैंडिडेट ओइगनी है दुना दुगा आउटर गेना लाइखन कायपू है सने एमपीपी की मणिपुर पीपल्स पार्टी की आउटर की कैंडिडेट ओइदोनी रमाय तोगदना नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी की सु लाथोखिब लेरे मखोई की स्टेट प्रेसिडेंट ना आउटर की कैंडिडेट होगनी अदुगा इनर के दी थादोरो हैवी वाफम लेरे अदुगा कोई की जेडीयू की वेना जनता दल यूनाइटेड मणिपुर स्टेट यूनिट की वेना सो आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की कोई कैंडिडेट सी हारिबा मणिपुर स्टेट यूनिट असिगी प्रेसिडेंट सु ओइबेरिबा कोई ओजा हंखनपाउ टाइटुलना मसिगी कोई कैंडिडेट होइनी आउटर की कैंडिडेट होइनी हैबे वाफम लेरे दुंगा सिंग असि कोई मणिपुर सिबसेना मणिपुर स्टेट यूनिट के दी अनिमक थादोरो हैबे वाफम न सिंग फंदो केबले रे समाय तोदना लाखदरिबा निमित खरनी असिदा अतोप पॉलिटिकल पार्टी सिंग इसु मकोई इनर मदी आउटर सिंग की कैंडिडेट सिंग लाउथोनक प्लेयरगनी अदना हौजिक फावबसदा मणिपुर की मियामना थोललिबा इनर मदी आउटर की कैंडिडेट सिंग असिना हंदक की लोकसभा मिखल असिदा मियाम के करम इशू सिंग मसी लोकसभा पूरग चक्कदोरीबगे अदुगा हरिबा मिखल से करमना थेंगनगदोरीबगे हरिबा कैंडिडेट सिंग असिना मियाम दगी करी एक्सपेक्ट तोरीबा मियाम या पाम से मकोन कराय फावबा मिट तोरकदग हैबगी क्वेश्चन मयाम हंगलै मरबद ngasi gi manu hunagi thorum asidasu hariba hoju phawda lautokra party sing asidagi hoi candidate ahom ngasi election relibere aduga candidate sing asina karam issue sing sida handaki mikhal si thengnagadagi kari advantage leiba kari mieng thamli bhai gi matang sida khanane nugdam ngasi election relibere besi ahamta da manipur people's party अखोई की लमदम से ख्वाइदी अरीबा कोई रीजनल पार्टी है नरीबा एमपीपी की इनर की कैंडिडेट ओइबेरिबा दुगे एमपीपी की सु प्रेसिडेंट ओइबेरिबा ओजा ओइनाम जोगेंद्रोनी हम दोजा जोगेंद्र बितराम मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग आल्सो जॉइनिंग अस सीपीआई की इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की कैंडिडेट ओइबेरिबा ओजा डॉक्टर मोनांगतम नरनी ओजा नरबसु तराम मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू एंड आल्सो जॉइनिंग अस आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की दमकता जेडीयू मणिपुर स्टेट यूनिट की जेडीयू की कैंडिडेट अमोइन थोकपिरिबा ओजा अरुगा जेडीयू मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ओइबेरिबा ओजा हंखनपाउ टाइटुलनी ओजा हंखनपाउ बुसु तराम मोक्चरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग टू अहान ब क्वेश्चन से एमपीपी की ओजा जोगेंद्र द लाक्चरगे ओजा तरानी थोरक सुबा लोकसभा मिखल अमदे तराम दुई सुबा लोकसभा मिखल हाइतर ख्वाइदगी नकपसे फुजिदगी येंगु मतमदा 1998 अमदे 1999 थांना मसेदा कोई एमपीपी के कैंडिडेट से थांना जरमे मदुगी मतुंग द चही तरा मंगा हाइतारे ममांग द लोकसभा मिखल अहुम लेगरे तरा मरीरक सुबा लोकसभा मिखल 2004 तरा मंगरक सुबा लोकसभा मिखल 2009 अदुगी मतुंग द तरा मरीरक सुबा लोकसभा मिखल 2014 तरा तरुक सुबा द लेटेस्ट हाइतारे ममांग सेगी सी मयाम से दा कोई एमपीपी से अदुमक यामना मोंग हादना तुमिना लेसन खिबगी ममिता अदुबु हंदक्ति इनर मदि आउटर लोकसभा सीट अनिमक्ता कोई कैंडिडेट फेल तौगने हैवी वाहम से लॉकथोक पिखेबल लेरे अदुबु असुक कोइना कोई असेंबली की मिखल द बोयरो लोकसभा की मिखल द बोयरो एनी काइंड ऑफ मिखल द तुमिना लेरुबनिना हौजिक अमुक थोरक मतम सिदा मियाम द मतम अमदा दु चावना यामना अफबा पॉलिटिकल पार्टी अमोइन लेरमबदु मियाम की पॉपुलैरिटी गेन तोरमबदु हौजिक मदु फंगबंग गमनी हन खंबीब्रा करम वाखलोन द हंदक एमपीपी ना इनर मदि आउटर की लोकसभा कैंडिडेट थादो पिपना से वहां से हान क्वेश्चन हो जागे एमपीपी की ना इशू खुदिमक्ता थेंगना लाए एमपीपी की चच्चाबा पार्टी से की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 2 दा यान में एक सेंग इरी मदि to safeguard the territorial integrity of the Manipur and ethnic identity of the people, to safeguard the interests of the scheduled caste, scheduled tribe, and other minority for development according to their own capabilities, to preserve and promote the different arts, culture, and tradition of the hills and plain people of Manipur, and to take initiative for strengthening the regional harmony. See, wafum sila pasna, maram orga, koi han pubi hiba, functionally khara, akoi sina, akoi neglect over head tare, akoi hun medina se de,
तसेंग अखोई पार्टी से कारमगा साइगी सुम चोंगी खोटकी सुम लेबसे ओके मसिना अखोई सिगी पार्टी सी मतम खरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नि हारगसु अखोइना करिगुम एमएलए होबा एमपी मोबो सुम पुथोप ngamdana लाकपसे मसिना पार्टी सिधव मान लेबने है अदु हौजिकती इशू सिंगसी अखोइना हतक अइना प्रेसिडेंट ओइना पाइजब मतमदगी होना इशू खुदिमक त खो योगजरे मरमदी खुदम ओइन हारगा हंतक केक की मतंगा अखोई ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग दा अखोई मयाम दिल्ली चली अदु दिल्ली चली बा मयाम दुगा अखोइगा अखोई एमपीपी की सबचाबा कल्चर आइडेंटिटी मधु ngang नबी होनो मतमदा अते ते पॉलिटिकल पार्टी दा लेरिबा पोतुगा अखोई खितंग खेनसबा अम लेजे हाइजरिबा मरमदी अते इसिना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होइबा अदुगा अखोई इसिना रीजनल पार्टी दा सबचाना मधुदा अखोई यमफम मोरगा तौबनिना अखोई इरिबा वाफम खुदिमक से मसी नेशनल कैरेक्टर चेन कांगुददी खितंग सोकपा हाइतारे खितंग अखोई मानदबा पोट खर लेबा मरमदना अखोई चमिनबा यादना अखोइना तोंगाना अखोई हजिक हाइबा केक की सिगी हाइबे मेमोरेंडम जे मसीसु अखोई तोंगान जे हाइजरिबा इवन अखोई प्राइम मिनिस्टर नंगना हिंदुस्तान नंगी पब्लिक मीटिंग खुदिमक की एड्रेस खुदिमक नंगना हाइरिसे मसी हाइगनो मसीना प्रजादा इंडिया से मसी हिंदू हाता लेबा अदुगुंबा असगी कंट्री नि नंगना उहलिबसे मसी उहंगनो इंडिया से मसी कंट्री सिदा इथनी ग्रुप चांगागी मथक्ता लेबा अदु पुन्न खुंदामिनबा लेबा अमनी सिगुमसे मसी यूनिटी इन द डाइवर्सिटी द युमभम बेबनी मसी नंग हंदोगदबनी हाइबा पुआफम सिबो खोनि इजेयेबा अदु वाते ते पॉलिटिकल पार्टी सु इबियंगनी अदु अखोई मधुगा मधुमानी इबदुगा अखोई खतंग खेनबा सिगुम खर लेबा अखोई दी इथनिक ग्रुप से अखोई कंदबा यादबनीना अदु वदा हुजिकती इलेक्शन की मतम दो लाबनी अदुसु लोकसभा की मिखल अदुगा थागद्रिबिसु ओनली कैंडिडेट अनि खतनी इनरमनी आउटर लोकसभा सीट के दमकता अदुना यामना मरुइबा अदुगा यामना सु कहतर मसिंग यामदबा मिरे पुथोकदबुनीना सो आइसेदा ngसाइगी अखोइना लेबा की स्टेट की इशू खरदा अखोइना सरु यारुबा तारगसु मदु इलेक्शन की मतम दति ट्रांसलेट तौबा ngamgadra हाबी वहांगदुनी मरुइना एमपीपी से मतम कुइना साइलेंट मोड त लेरुबा हाइदी इनएक्टिव ओइद्रगसु खरा तुमिना लेरुबसना मरम ओइदुना मियामगी कॉन्शियसनेस ता अवेयरनेस ता लाइतबगी ममी अमा ताबसे उबिब्रा अदाइदुददी कमाइन मियामदा ngसाइगी तुमिना लेरुबगी मयामना खंगदबदौना एमपीपी से खंगदी खंगसु कनाम लेद्रमाने हाबी वाखलो नम मयामदा चेनरी से सेना मरम ओइरगा हंदगी लोकसभा मिखल सेदा याम मधु तायोना बम थोइद्रा हाबसिनु मधु अखोई एमपीपी दि मधु तायोना रोइना लौजे एमपीपी की तौगिबी अचीवमेंट से था त्रामा थोइदे एमपीपी ना 1970 था त्रामा थोइगो तौगो मतमदरा अखोई सुगमतिक तौहे मधुदी मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर रिम्स अदुगा सिनचिंबा अदगी बेरेस क्या साधना तौगिबा मयाम सिंगसे मसी अखोई मियामदा मेसेज मखोने पी हाइजरिबा ओके मियाम सोइना निंगसिंग अमगनी तौगिबा मयाम से मधु मयाम दि निंगसिंग हलकांदा ओके अखोई मणिपुर पार्टी से हिंगिना अदुगा लोन था मरी का पाइलंबा अदे कांग्रेस पार्टी ना मधुसु डिफेक्शन तोरगा मांगनगिबा अदुगुंबा गवर्नमेंट दो मधु था तामा थुदुसु पीपल ना अखोई द मैंडेट अमु पियेबा इलेक्शन जे अमु हनबा कांदा पीआर तलुरे 1974 द इलेक्शन अमु तोरे अदुसु उनका एमपीपी याम तेन मतम द अमु एमपीपी द पावर अमु पियेबा अरे मतम गेम अमु रे सही 35 मु अदुगा 1990 दसु अमु पियेबा मसिना ताकुदी कमाय तोंद एमपीपी से मणिपुर की प्रजाना पामी अदुबु अखोई मतम चाना चाना अखोई कैंडिडेट से मसी पुथोबु ngam द मरमनि कनोदा अखोई करिगुंबा ना पीपल ना थाजो करिगुंबा जु लेबि यावी करिगुंबा पीपल पार्टी की प्रेसिडेंट की वखलोन जु खर लेइ हाइजरिबा मरमदि कनोदा अखोई पॉलिटिकल पार्टी जे करिगुंबा कांदा मयाम पीपल ना फावरि से मसी अखोई फावन जनिंदे मरमदि कनोदा सरकार पाइबा खतना असैगी सासोन जी पाइबनिना मखोइना इलेक्शन खुदिमुक्ता ngongani habigi misbelieve toba yamna mayamda misguide toba alugumba port amada chalhal hajariba singo mayamsina akhoi tongan political party sing chai masi vote lepsargasu asagi haiba ruling party sing sina ngammi habigi thajabuduma sum miyamdu uhunbaduna akhoi madu koknabi damukta madu akhoi suggestion kokani maramdi kanogo akhoi sigumba thabok mayam akhoi na tokjarabani na tokjariba mayam sing chai masi people da awareness of peer kanda MVP di masih mai tau bungong gini malam di hantar kudam moin harga aku ni BC Pandey lo sok mutam da Birian gi gamen lecture kesu gamen sih mathok tau bungong kita ba nana aku MVP na
mamangida pabung alimna ex minister leine gire ko mana si set minar ja hong matamda matamngi home minister na akoi si masi hong gnu masi naro lalogo singna chinba du ma akoi function namani masi yaw no na ari home minister thapakanda mado sanaro hen segarga 10 minute thadabangam giba adugumba asagi sakti liba aduga thauna liba adugumba political party mo yunina people the masi message e masi phazan matam chan pi okay people the message so idana yon gani yongna bos hona gani habani adubu time to time matam chana candidate fill to bangam khitabu wa khatani puthokki bangam khitabu wa khatani adubu puthokki ba tanja sing dadi yam chauna remarkable thauna lena thabak torong ke habagi wapum duni oja joginor thambiri se mathang se oja nar da laksage oja nar da laksadring ai seda koi JDU gi oja oja nar gi sina koi mamang da ahum lak fight tor robina mari rak subasi kar gedong da fight tok dinu da laksage aduna adon da laksage ai da ahan boina thopi dri ko JDU gi hatari manipur gi soil se dadi probably for the first time maiden koi lok sabha gi mikhal se thengba oidong mali adubu only inner gi di tha to pitro male outer khatangi candidate se fill to biri aduga outer gi candidate su ozan oibiri bini president su ozan oibiri adubu JDU na sumaina koi manipur gi soil se da amuk phawba koi maru hun khidriba hadi lok sabha mikhal da habtare masi handak asuk yamna hopeful oiri se kari gi oidori no adubu koina yengjab matam da mamangi lok sabha gi mikhal ani yengjab matam da di koi gi 2000 2000 koi gi 2000 lok sabha tara manga suba lok sabha mikhal 2009 amadi tara taruk suba lok sabha mikhal 2014 ani se matam da tara manga suba lok sabha mikhal 2009 je da JDU gi koi member se tara tare le rame hatare parliament ta aduga handak ki tara turuk suba lok sabha mikhal 2014 gi se loi ki dorob se masida JDU gi members ani da handa gare tara tare te gi ani da handa gi se tara manga yam chong na remarkable drop ni downfall ni hatare smani yam kodong tinga oba JDU gi portion lai se da manipur da masi mai pakan have gi wakhalo na magna thokpi rei se ada yam challenging oiba attitude amaglo thokpi mali kari wakhalo da thokpi pon katang thambiyo handak ki akoina thoi se subject to correction 2014 dasu akoi ki party candidate lian gang te haina okay haina khanjai o vote kaya phangra di ei khangjadra ko thokti thokhe badi leidi leram khara adu maduna haibadi thokning bagi wakhana madi dum leijaba participate toning ba akoi parliament da soidana sigi maram oiram gani issue sing sina than labanina akoi se ang tang jaw jage haibagi amadi sum leiduna leiramba masu akhogi spirit ama sum participative spirit ama sum leiramba aduga ajike 2014 gi election aduda yam hanthare hairi se chume 2014 gi election du di tongan ba mo mane tongan ba khogi Narendra Modi ji na prime ministerial candidate oirakani haiduna kari no yamna congress na haiba ngamlamdaba party amatana haiba ngamlamdaba mayam ama hairamba amasung promise torambagi mayamna oiba yai haibagi mana Gujarat da chief minister chahi tra hena khara leirabatugi thabak khara tawjarubagi amukasu India gi oina sida Gujarat ta gi hena tawgani court kane haibadu da mayamna khara thajaruba adudagi ne UP da gakse oi shit lebako adu UP ga Bihar city samna hairabda nungshit amani yam nang na khara ba web to aduai da khara hantha khare chume adubo hoigi participative spirit to the mang daba hojik su nahan aduai da kitang sonthaba man ba amado realize toraga hojik kadai da no kadai da soi bege sume han thari na haibido toraga hojik akoi party kare haida partnership su hong kre ko soi da kanara kadau male aduga alliance adusu hong kre aduga phajana main allies aduga su sitche adjustment tore adudo hen katlak na ba amuka hantharu badagi rainti sidi mayamna khangi duni ko amu hantha amuka BJP na road torome amuk mang ki haibe jai de congress na keno Rajiv Gandhi matam absolute majority phangame amuk hantha raga mang ki sarkar form tawdba achumdagi outside support ka su leiramba adugumani aduna rainti gi khangar hantha ba amosang khangka ka ba sidi khangka ka ba su adum stable oiroi stationary oiroi adum handarakani hojik pramanda 2000 hojiki 2019 sidadi 2014 gi record khang change adum lakani ba karai dano ta ko aduga ason ba man ba so hen kalakani ba ko adugumba leibana ama amu oire aduga manipur gi oina koina changsen jarak isina issue mayam ase
पार्लियामेंट दा मरु ओइना mainland Indians amasung leaders sing na haibadi noigi representative sing du aduna haide haiba amasi su chatli ko seng na haibada aduga state sarkar muta su noigi MLA na di sigumba subai hairakte ne haiba maka su leba hoi hai direct hai rubai khudong cha deba phangba oiba jai oiraga su akoi gi wakhan dadi MP amana Manipur sigumlabada thalliba issue mayam ase hojik Oji Oja Jugendorna Hairami ba issue mayam sing ase handaki ase da cap ki mata hairi siko ingang ngang de ba khoi MP sing se masidi yara roi aduna handagi sum MP sum prayana thagal lami ba sing si fail oirak pa ama sengna isa khoi party convince oi jara ba praya voice gi su convince oirak phasida asi khoi sum yeng duna leiba ta de MLA level leite bagi wa ka su leite 2017 ge election matamda hojik Manipur context Manipur gise yam kari hagada ningan nangai letia ba se 2017 ge MLA election da BJP se zero ne ba but from 0 to asom ge 21 and mamang ge 2000 election matam da amuka congress se aina subject to correction again oja risang khaktang congress ge MLA ma khada oirame ba whereas in 2022 it comes up to 21 adugumba Manipur prayase seng na haibada awareness late tabadi nate aduai juda awareness to system do kitang awareness to adugi mathak juda hena kitang khangma matam di oiram do male incident mayam episode mayam issue mayam masi prayasu ware aduna hojikti lambi da naharo nama satri singsina pali ba sarkar singse ningam moina tauga ba thabak khang dabagi mo ma da cheba ngam khalai se people se aduki matik sathina awareness phangkhre haiba adusu parayada thajaraga handaki asidadi hajiki issue hojik pending oine leriba mayam se 2019 election MP election loiraga 17 Lok Sabha form tawrakpa matamda pukhalaka doriba mayam tare ko pukhalakani haiba party chojo je phongdo iba singse thengna ruge okay hane gi singse na thengna ba haitebagira thengna dabagira ekoi chaluraga thengna ruge people singse lobby darma moi ma thoni adu ekoina yohan ba ngam dabagi mong am leirise ase pen jade ba okay aduna prayagi mihut mak oina Lauba yaba jaga da lauruge, toba yaba jaga toruge, matang chana issue singse, concern authority, concern kari hagadra department hagadra ministry hagadra, adu matam chana johan jaruge, aduga moina tobirak ta tongan ba amani, adubo thaja jaba amadi. People's representative MP haibase aduki matik kaino oire. Secondly, state se hojik BJP na rule tori nahan congress na rule tori adubo state asida paisa se kaithare ba parliament na pass toraga all India gi oina pass tobo sida executive level gi order amuka sub head matang yen thorak pa na ba yen thorak pa sida any department magi state da akhoi Manipur da paisa konna de hairi ko do kaya thadarak puno hebse khoi khang de ba praya khang de ba khanga RTI hai reach RTI pa apply to ruba kada sahi ma changani natra adugumba leibasina people ngonda ekhoi masigi department masigi thabak ki dabak ta parliament da asuk pass to bani aduga jen thorak pum matam da Manipur population base tara karidra kare criteria category matungina akhoi si phangmani aduga implementation se asom na pirai ba se beneficiary tara khanna bogi do sida aseng ba tara khanbra khandabra haibase khang to uraga people da paujen jage ada people na akhoi na phangpham to pa phange phangde haibase any particular sarkar particular party amada akhoi target to jabana teko as a whole oina hoji kitagina tung sida people na akhoi senba chahi singsigi paisa phangiba singse kona de BJP na tragadi hingmang amoy congress na tri hingmang amoy center da pan party amana tragadi Manipur gumba hingmang amoy hairi se aseng ba jajaning dri do maram puthopa ngamaga nungai na pansi haibi wakhallo okay yam phaja wakhallo ni lak chari bani adubu hairiba lok sabha gi mikhal sida mathang sei uza nartala chage lok sabha gi mikhal sida di kwai degi yamna experience exposure lebiroba ko uza narani thangna mama gi election ahum se uza adumak thengna bikre tara mari rak suba lok sabha mikhal 2004 tara mangarak suba 2009 tara taru suba 2014 ani maksida ahum maksida same party dagi same candidate dagi uza si second dale hoduni uza
ओजान तुम सेकेंड दाबा दुगा सेम पार्टी दुगा सेम कैंडिडेट न ओजाद के तुम ngam ki ba du handak se mari rak su boy no zamu fight tawina thopi reisi karamba wakalon oidui no hanagi candidate ahum lak ngonda defeat taw ki batu party du madu handak ti ngamdre phau bai amtang thengnaram ge habagi wakalon du oiduri bra kari wakal oiduna to koina statistic haba tare mikhal gi mamang gi mikhal hum si engjab matam dadi 2004 gi taramari subulok sama mikhal da ओजा का खेना खरीबा विनर का खेना खरीबा ओजा महीना है ओजा महीने को जनर का खेना खरीबा वोट की मसिंग से ऑलमोस्ट मसिंग 49,333 नी अदुका तरा मारा सुबह लोग सब मिखल दन 2009 देना खेना रिसी 30,916 अदु दरी खरा हंदारे हाय तारे खेना बजी हम खेना दरे अदुबो ममांगी हेक मिखल है बतारे 2014 की तरा तरोक सुबह लोग सब मिखल से तो ओजा महीना का ओजा नर खेना बस हम चाव ना है बतारे 94,674 तक खेना रहे हाय 30,000 तक 94 ऑलमोस्ट 60,000 की नंबर से हियलगा काग रहे तारे अदाय दुदा ओजागी पॉपुलैरिटी से खरागा मु हंदर आवरा है दुनिया तो वो हंदक तितार मरी रख सुबह से सोंसो इपा इपुगी ओम लक सुबह है तो वो ओजागी हंदक जी इपा इपुगी मरी रख सुबह सुमाली करी वाखल अंदर जा कैनो दा डेटा ना अम्मा हाइगुम ताऊ ये तो ओजागी कन्विक्शन अम्मा और नो वाली करी वाखम थबिन राज याम नुआइजे सिगी वाहंगसी नैनबदा याम कानगनी प्रजानसु राइंटी तो वो कोई सी अफब तब कर सॉरी अफब तब खरा तौनिंगे अदुई मथक्ता राइंटी की पॉलिसी नैनबगी अदुगा एनालिसिस क्या की मनुंगदा सिस्टेमेटिक ओइबा साइंटिफिक आउटलुक अमदा समाज सेमगत पाइबसिना आइगी वाखलदा राइंटी याउनिंगबगी इथिल अमा फावी अइना बेंगोल द तमजरिङैदगी लेब की मूवमेंट से खरदंग सुम थेंगनजरकपनिना नाउ विजिक कमिंग टू द पार्लियामेंट इलेक्शन पार्लियामेंट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ख्वाइदगी मरुओइबा अमसुंग ख्वाइदगी चाउब इलेक्शन से पार्लियामेंट्री इलेक्शन सिनी कोई पुनमंग खंगमिनी अदुबु अइना ngasi muk panjari si एसी अखोइगी खुंगंग कया से अइना हंतक से अइ सर्वे अमसु तौजी कॉमन पीपल की अवेयरनेस याम वाटली पार्लियामेंट की इलेक्शन सिदी दिल्ली की वोट नी वोट मचानी क्वा मतलब बहुचा फंगदबिसिबु प्रजा हाइबनी माइ बेंसिंग साउरुबु याति राइंटी दोल सिंगिसु गवर्नमेंट किसु दोस लेरिमने पीपल द फचन अवेयर ओहेंद्रे मरमदुना वोट थादबगी चांग सियम नेमे सेंग हारगदी ऑल ओवर द कंट्री समवेयर ओनली 35% दम थादे कोई मणिपुर की असेंब वोट 50-60% स्वाइदगी हेंदे को अइना मसी लाक्चरी सी अदुगा करम माइना नोसिदा खेनरिबा साइगी वारी अहुम लगले पदा या सेकेंड ताई अनिरक सुबुदुदी ऑलमोस्ट श्योर शॉट अइना खन्नरमी आई मसक्ति पंजरो एमएलए मंत्री ओइरबा कांगुसु स्पोर्ट कोइना फरक तौन सोइगिबनी गाइबा कोई एक्टिविटी दे अप्रिशिएट तौबीरगा तामोन कारम बियाबनी ने कोइन हेक अवेयर ओइहोदना खरे नेग्लेक्ट तौखी गाइबसु यावी आई थैंक देम आई गाते ग खेने बखर लेगनी अदुना हुजिगले पीसी चुमना आई खक्की अपाम नतब कॉमन पीपल ना अमुक्तंग लेफनी आई सु यादना दिस कुड बी माय लास्ट इलेक्शन आई की पुंसीदा मसिना अरोइबा इलेक्शन ओइगेने सु खाली अदुगा आई वांट टू विन अइना पाम्बगी वादन पीपल ना आइसिबु विक्टोरियस कैंडिडेट अम ओहनिंगे बहंत किसिदा अदुना हौजिक प्रजाना हाइनी अइखोय राइंटी डोल ओइने येंगरोय मी ओइना खनगनी हाइबा ट्रेन अम लाइबनु को हौजिकसि मरमदि कांग्रेस किसु पेंदबा प्रजाना याम लैगी अदो कांग्रेस साउनिंग मनबदगी बीजेपी दे खरे हेन ngamdarubudu हौजिकति कई की जेल सौमु नयेदना बीजेपी ने हेन साथीरमे हबि प्रजाना हाइने बुवानी को अदुरगदि बीजेपी नतबा कांग्रेस नतबा कनानो कैंडिडेट से हाइबा मा प्रजान येंगनरी को मदोइदनी अइना हुजिक लाक्चरी सी अकोन बगी यामना खेनेना राजना हाइरिदुदा आई एनालिसिस विदाउट एनी बायस आई खोई की वोट थादबगी पैटर्न असिदा आई साइ थमजगरे मैक्सिमम 60% दे हेन थोरकते पार्लियामेंट की से असेंबली की वोट चौ हाइदा मयामना माइ बेंजिंगना मंदि पिजै पिथै मखल याम लांगी खनई को लाउनै चेनै पैसा याम खर्चा तौई नोंमै पैसा निशा नत्रा
vote che sigi nagi punu goldo in halle idna sigi miyeng the vote acho ba hairu bane this is the reality now adu aran ba lambi me de chale si de khoi ubtare ai khoi hojik thadari ba vote asida 60% thadaraga remaining 40% thorak tabase sigi mahut si thadai ba do I can tell you Congress की MLA 42 निफुनी थोई ले मतम out of 60 Congress लिंग न ले बनी मदई दियाते इते कैंडिडेट ओइगिबा नत्रगा कोन ओइरकदौबा कैंडिडेट ओइगबा मी अहुम गुंबसी केंद्र में वर्क तौवेबा कांग्रेस की where is a party going to be practically I am alone but despite all this aina phangjari bu vote adu yengbiu anirak supaga ahumlak supagse vote basing the balance to ipad man lebani khetnari bai heli du di id hojik so I charge toruni because the elections were not free and fair AGN lebi haibum chatne ye manipur da thorak tar voter si mahut se ai ki AGN ka phurga tanthokpa yam yaughrjani madu ki wari mayam di hanjan jaroi muscle power money power se machine maram warga I was defeated adu morally I became victorious ai hojik su ai moral principle mada hanta ki se amuktang aran ba tokiba mayam se masi amuktang thengnaraga I must win this election aina election si mai pak pai se it is the victory of the common people adu miyang dane rajniti tokjari se hojik su election commission gi aka yam toina unajaba ai gi complaint ai gi persuasion ai boina su chinna su unabada su you make this election free and fair election commission of India gi rules parliament pass tori ba ain punamaksi election si aki ba yaudana favor yaudana mana pamjab mi the freely pihan besi natra aduragadi sida aran ba tori mayam sidi kari no kon chumthop ngamdri se aduna AGN lay ba haiba machanari but at the end of the day vote se polling booth amada chani pan lebasi chawa mukti hen thorok tre le mahuri ba chahum se agent sing whisper tawraga yena si haiba por ma tawre madu aidane khoi gi agent madu yade ye loi phuraga tanthok pi wari mayam le okay it was so painful adi kam tawre yena badu di agent sing de su paisa piraga si tawena briefing taw mi si yaure dana ko party yaure dana ko maduna maram waraga asai gi masana thokchar tar mi sing si vote se namme maduna maram waraga accumulate tawraga vote si yam phange dana ko si certainly si gi porse remove tawdrabadi election to bi arthabu karino ngasi gi samaj sida tat toksinabagi oidaba ngangbagi mataw malanbagi tawnari punamak se aduna ai haijirsi electoral reforms to the yaroi ngasi gi election gi system itself has created this havoc anu paishana muscle power na borchi lawe genuine people prajana thajarasu adu aitani ko khara ngamthari punamoksi aduna ai masi thamjani hantak tagidi mase prajaju pho thada thopio bo thada thopi rakpada mi na mo chingi do sindre dana ko criminal act ma moin apply to do reba when the vacancies are there adi thorak da migi do hangen uyeba adu orgadi presiding officers in sine khwaidagi aikoina aware ohenga dabse I talked to the chief election commissioner and the chief election officer nangi presiding officers in se no brief to mutamda don't allow proxy to bese ain ne yad de migi mahut sadana labadi madu crime amani it is punishable masida no stick to madu tawkanda election gi result se it will become otherwise it will be still better madu miyang atuda ai se hantak chum thopang ngambre yengjage dana aina lepser visi chumna ai gi kahog da bagi kana bai wadana ti party ma daleng dana leba principle galwena na fight to ba aduga ultimately mai pak ba haiba simaga utningi ani subada aran ba to ba mayam ma mamai thangdi achumbana joy oi haiba sisu ai gi punsi da demonstrate tawningi that is why I am contesting it's not that ai pham pam na leba nate aduna ai se chahi gi wena su natural decay ni adu di hanta kishna last oye masida ai soidana mai pak ngambre jage prajami am da su dunia appeal tawjeri se let us see because I want to demonstrate that the truth is only one
अचुंब मैम जो पुथोम गे हैबने अचुंब दो लेहलम गे हैबगी वाखलोंदनी अरोई बोइन सु मिखल थेंना गे हैबगी ऑफ मजनर थंबिरी चही ओम हरी टम अहुम लक थाना थाना लेपी खरबने हंदक सिन मरी रक सुबा मिखल ओइबिदुरिनी याम नोजे मखाता ना क्वेश्चन मैम ओजा सिंग वारी साना जगे ब्रेम ता हालौ जगे ओजा ओके ब्रेक टाइम तो अंदर के इम्पैक्ट निस्मेंग तादड़ी Welcome back. Doning beri besi manu huna niya 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongba manu huna tanga si khana jarme besi lag liba tara terelak suba Lok Sabha mikhal da Manipur gi inner amadi outer parliamentary constituency sing sidagi candidate oigadori ba candidate singa unajabagi tanjaduni aduga makoin karigidamakta hairiba mikhal si thengnagadori bano करीगुम मिखल से माय पाक पतारगदे करी करी इशू सिंग लोक सभा दा पार्लियामेंट दा रेस तोरगदगे मियाम गे करम इशू सिंग हेना इंपोर्टेंट ओइबगे हैबगी मतंगदनी मथंगी क्वेश्चन से मणिपुर पीपल्स पार्टी एमपीपी गी इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी गी कैंडिडेट ओइबिरबो ओजा ओइनाम जुगिन दा लाक्से ओजा एमपीपी गी ओइना ओजा गी ओइना एज अ कैंडिडेट इनर गी कैंडिडेट अमसु ओइना करीगुम मिखल से माय पाक पतारगदी लोक सभा दा पार्लियामेंट हुजि मणिपुर मियाम ना पामिसे मणिपुर की इशू सिंग असी मई बला थोके बंग बंग फोंदो पंगम की दबा थौना लेबा ओजाना से थौना लेबा एग्जांपल दे मैम पीबी खरे अदुबु अदुमाइना ngang गदबा तौगदबा मी सिंगदु पामी हैबी वाफम फोंदोक न बलेरे अदुना स्वाइसिदा एमपीपी की ओइना ओजा जुगिनरी ओइना करम बा मणिपुर की इशू सिंग हेना मरु ओइन खन बी अदु करिगुम्बा माय पाकिबा तारगसु मणिपुर दगिदी लोकसभा की मेंबर से अनि खतंग लागतुनी अदुबु करिगुम्बा एमपीपी ना अनि मकारे खन बतारगसु इनर मदे आउटर दा लोकसभा दा 543 की मनुंगदा सिट अनि खतंग कैंडिडेट अनि खतंग मेंबर अनि खतंग एमपीपी की ओइगदोंनिना अदा इदु द पॉलिटिकली इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस कराय फवा पीबंग हमगदुरगे अदा इदु द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी करी ओइगदगे करी इन केस का तारगदी अदुगा करी इशूसिंग पार्लियामेंट रेस तोगे हैना हौजिकदगी चप युना खनबी बगे हैदी मैनिफेस्टो मक फोंग दबा तारगसु मैनिफेस्टो की मोंग दा मैनिफेस्ट तोरक दबा करी गुम का तारगदी करी इशूसिंग क्लोज वेन खनबी रास आइमोनी की थम तारगदी कोई अहल सिंग ताकपीबा कोई पार्टी की ख्वाइदी सीनियर मोस्ट होइबा द पार्टी सी एमपी सुखिबा अदुगा प्रेसिडेंट सुरंबा ओदयमना हाइबी अमा इसी ख्वाइदी हेन मरु पोट नमने ओके अमा लेत्रगदी अनि लेबे यारोय मरम मसिना अमा इसे मसि लेरकांदा पोट खुदिमो लोइन तौदबनी मसि लारब खुदमदी एमपीपी ना लिसिंग अमगा समापन मैद्रा माथोइदा अखोइना मणिपुर रोल भारत संविधान शेड्यूल द चंजिबदो मदु ओजाया मथंदने पार्लियामेंट चखिबसी अदु इशू सी मसी पुखटपा हेरगदी अखोइना पार्लियामेंट से मसी ओवरऑल पार्लियामेंट से मसी अखोइना मखोइ बु तोबंगमी मखोइ से अखोइना अखोइ की मिसंग दि लेफन बंगमे इवन ममता बनर्जी मसा मसी अखोइ मणिपुर लॉर्ड भारत संविधान निपान सुब शेड्यूल चनबु मतमदा ओजाया मोहि पुन्ना पार्लियामेंट की वेल चंगचलगा असैगी मणिपुर और भारत संविधान निपान हलबिदब यादी है से मसी मूवमेंट भोग तब गमे मरमदुना मणिपुर पार्टी ना करिगुम्बा अइना लाइवक फदना मियाम की मैंडेट से अइगोन पीबिरब अदु तारदी अहन सिंह तंबिरबा मसी पोट सिंह जे फजन इंप्लीमेंट तौना होनगनी लोना अखोई मणिपुर हुजी फोंग छाना रेबा इशू मया केफ की मतंग लेरे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लेरी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लेइबा मयाम सिंह अदुगा अखोई भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पीबा आर्टिकल 245 अमजिंग 46 दा अखोई लेजिस्लेटिव पावर आइदि यूनियन लिस्ट अमसुंग स्टेट लिस्ट मजदर पीरिबा पोर्ट यूनियन लिस्ट पीरिबा पोर्ट मयाम सिंह से मसी चप चाना आइने मदु इंप्लीमेंट तौनो होनगनी मयाम उरिबदी हुजी मयाम खलिसी एमपी मदा 5 करोड़ खत पी सी खतम उइब मयाम उरिसे नांग अखोइना उब कांदा एमपी म कारगदी 5 करोड़ दो सही मदा मसी खतम फंगी हाइबगी वखल म खतम अदुदा इम्फेसिस पिरगा सही वर्क तोवेब वेरेस अखोइना पामिबदी कमाइन तौबन हाइबदा 7 शेड्यूल दा फजन इरिबा अखोइगी शेड्यूल एंट्री नंबर 1 दैना 97 भाग यौरबिदो मदु चाप चान इंप्लीमेंट तौनो होनबा अदुगा मदुदगी रेसिडियल होइबा कॉन्करेंट लिस्टा अमदि रेसिडियल होइबा पोर्टसिंगदो पार्लियामेंट तौबु याब थबकसिंगदो अखोइ तौनो तक्संगने सिनी अखोइना पामजरिबसे अदुगा अदोमना असै राजना हाइबिबदा पार्लियामेंट दा अखोइ अनि खदा सकदोमनी मदैदे कमाइन तौगदगी हाइबा पोर्ट अदुदी निपा दुगी हैसिंगबा अमसुंग मदुगी टेक्निक तुगी मखा पोने ओके अदो करिगुमा मान टेक्निक से हैत्रबा अदु तादी ngasi मक चलिबा अखोइगी मैना चखरेदना अदुगा अखोइगी थांसो बाइते चखिदना मोइना पार्लियामेंट दा कसु इशु बुथोब ngमदे ओके अदे भवान दा कसु बुथोब ngमदे
कहीं मोई सही पार्लियामेंट्रन होइदबनरा नत्रगा मोई तौरेन तौदबनरा नत्रगना मखोई से मपांगदी गंजबा सारंग मनुंग दे लेबा अखोई कईगुंबा अदुगो नोंसागुंबो ओरबजला साइदनी अखोइना एमपीपी ने हमकन्ना अखोई सिग्नेचरना लेरसु लेत्रसु अखोई एमपीपी से मसी मतम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जे सरकार अहुम पारमबनी मसी पीपल न सुसुसनमकी नुक्सिबियंगनी अमदी अखोई मेसेज है मसी योगदेदना यो 1972 1974 1990 सिदा लेरिसि गेप असो गेम लेरेबा कनागुंबा अंगांग अमा 1970 दे पोको तारगदी मदुगी अखोई एमपीपी ने तोगबी अचीवमेंट है कनत खंगद्रे खंगद्रबनिना एमपीपी से मसी ups and downs asai rajna haibibdo asukati ups and downs leibse masi khangan nogi demokta akoi tangai phaduna masi gi message he miyam khudi mukta bu akoi yorugadi suk choi choi dana ebi da madugi mandate pirakin haibi thajabu de lei aduna mayam nung sirugadi akoi da ungtang vote bibiraga akoi na parliament da phadana ungtang akoi tokjage haiba poto ahal masina takpdo madu akoi matung inmung ngamjaba bojage haibi 1991 ta pangto ki batara super lok sabha gi mikhal da manipur ki manipur people's party ki कोई मेरे अपना का खिबनी इनर तकी ओजा युमनाम यायमना एमपी ओइना मणिपुर दे का खिबनी मागी फुटस्टेप ता है बतारे माना चखिब लंबी दा ताकपिर लंबी दा होजिक ओजा जोगिंद्र सु संगचन फोनगे अदुगा मणिपुर मियाम की इशू मयाम से रेस तौन फोनगे हाबगी वाफम न्यूज थंबिर से मतंग से ओजा हंखन पौता दमलाक चगे ओजा ओजा की ओइना दी हाइदी अकोगी ngase की कैंडिडेट हाइदी अमा खतंग थादोपीबनिना जेडीयू की काबा तारगसु अमा खतंग चतुसे असे अनि दुदगी अमा खतंग हाबुने अमा ओइबसेबदी मथौ तायबगी वाफमबदी थंबिखरे अदुबो अमा सिना कदाय फाउबा कोई नेशनल की पॉलिटिक्स ता 543 की सिदा लोकसभा से क्या यामना इंपैक्ट पीबो ngमगदगी हाबी वाफम दुनी अल्टीमेटली अलायंस मथौ तारकदोर करिगो मका गिब तारगसु करी करी कोर इशू सिंग मणिपुर की पार्लियामेंट दा रेस तवेन थंबियो कोर इशू हाइबा तारगी याम गनी अखोइगिदा कोल इशू हैरगा रियली कोल होइबा मयाम मा क्रोनिक होइबा मयाम सु लेरिको मदु मयाम दो अदुना अमा ओइरे अखोइना मणिपुर दगी अमा खक्तंग चटपसे असोम ददी तरा हेंदोरिबा रामदी पार्टी अटै दगी हेन्ना जेडीयू अमसुंग नीतीश कुमार की लीडरशिप से सेंगना हैरबदा प्राइम मिनिस्टर ओइरिबा 2014 दा चहुम नकना MP BJP के कारीबा काहनवा ngamiba haiba tare ko ma magnasu akoi नीतीश जी की मागी principle clean image aduga honesty and sincerity in implementing government schemes policies and programs ko sise man admire to ba amane haiba da haiman loidra haina khale mayam loi khangnai ko aduna adu oiragadi mahak ki leadership ase adu ki mati cohesive oiba transparent oiba groupism leitaba ama oiba adu gumba leadership adugi makha da akoi ama khaktang oiragasu asomda akoi na asa tawjari se tara manga asugumba all india gi oina sugar rahiba se akoi gi sengna meeting da su akoi na asa tawbane adu suba suda bana tongan adu oragasu soidana makki tara di hen gani hebe se akoi sengna thaja jai mayan su ajum yengbiramo ba ko adu wa da akoi makhaktang lagba matamda akoi na manipur gi issue ase mp leitringai phawba da su mahakna yenga aga masidi phararoi thoidok hendong na north east manipur khaktang inate ko north east ki oina masidi tungda ningam danangai oiba ma leire haidona NDA partner oina mahakna inside the house mp rajya sabha gi sida taret khaktang ne NDA oi jaraga su masidi ekhoi jajaning de partner oiraga su main partner duna hummaga main partner duna haibedagi mantri pambagira pam karigira मधुवाई just chat tabne hai bese prayana u khangba taba khaktana tara min ure hai nisu hai ninge anda ki latest issue ke no du gi CB gi matang yes adune ena haijari se JPC de ki 2018 ki moise opposed to ra bane ba opposed to ra ga manipur da phawba me da laga si lag to riko haidana tawraga am nungai jab amuk repeat to ba taragani honorable chief minister dasu khara hai hoge haidana tyagi ji na appointment sik to bosi honorable chief minister out of station oibra khudong amai cha ra de unadre maduduni adu matam dasu MP lep kani lep oi hai bi wa leitriko adu bo kayamuk mana khallaga ase oiribno madugi marak tu da
मणिपुर लमदमदगी प्रजाना जाजबा अमा थागत मतमदा कदाई फाउबा हेन कनखननबा नॉर्थ ईस्ट की दमकता कानननबा मणिपुर खतै नतबा अदुगुम्बा ममा तौरकनी हैबसी थाजब लैबा अदुना अदुवाइदुदा महाक से एनडीए ना अमुक रूल सरकार फॉर्म तौरे हैना अमुक लौरसी लौब कानदुदा अखोगी जेडीयू सिना पार्टनर ओइबगिना मिनिस्टरियल बार्ड करी करी तोंगान तोंगान बा पोजीशन सु फंगप जाबगी थाजजरेबा अदुदुना अदुवाइदुदा तौखरगदी करीगी अखोगी इशू सिंगसे बीजेपी सरकार हंडक राज्य सभा की एमपी तरेट खक लेरेगा लोक सभा की अनी खक हाइबा तारे असिना भाबा अखोइना खंजबददी outside the protest obadi amani protest to the bajai lobby de bajai democratic right ama lebedagi protest to jubi wani jantar mantar phamui wani moi se janing dire hai begi se si pukhat loi sira hai na ra sabagi da manipur gi mla mayam la manipur political party mayam la maduna masi pharoi dobe hai begi si han thabane hai na ei kaya loning de adubo voting to ga de bo taragadi NCP na power support to ni haibagi am ke nom elerem ko adu haibadi mai interest yang ai ne madu dadi JDU di sidadi MLA su leite MP su leite adu bo moi ne we will not vote seng na hairu rabanina voting to bo taragadi win to raga su ani gumba khaktana margin narali to do badu danger oiba okay bajam ka ye sarkar gi image sok pa yaba aduda bill pukhallaga aduda defeat to horaga di sarkar tok pata ba moral ground da adu mayam do yeng ba amal lei banina ai khoina di khanjaye akhoi NDA partner oina aduda ting launa inside the parliament ek same from table inside the floor of the parliament aduda voting to roi haina tingkhat tan to ba matam dadi puthok tabani haina akhoi lo badubo strength di people's ki protest political party sing sina protest to ba akhoi ki honorable MLA sing na protest to ba gi aduwai du da JDU na pangan phangjai akhoi na 2018 the concept to ramba phoroi hairi sidi op late better late than never ko last honorable chief minister farmer chu parayagi interest to akhoi ngana sakani hairi rajya sabha da puthom dai dani lok sabha puthok da hai pon te kaisu so hairam ni ko adu ma lai do last di JDU na 2018 dagi khong lauduna to jarak ise praja apumba all India level da amasung paliba sarkar phawbana su janing khre adu du ne okay okay manipur ki issue north east ki issue oibatar ga di manipur da ki MP ama phawba leitaba taraga su lok sabha ani leiriba rajya sabha da huji sitting MP manga tare leiriba sina CAB gi against ta ari koi alliance ta lena madu gi against ta lepangam ki pa hebsi masi yamna ngamga ta yamna daring leipa party amani aduna soidana manipur issue mayam se soidana makata na su serve torkune hebgi wafam duni kari gu makara saki target hena फजन तौब ngam ha wafam dani oja angkhan pauna thambiri se mathang sei oja na dulak chik oja gi on de kari issue sing hen maru wen khan bi okay mi masing yamna kaba kadaba se ai mak madugi reference si ingon de supi CPI si ma matum kar ke udoino yam ka de ko isi mi dugi hai singba magi knowledge duni opinion si di the strong opinion okay opinion adu phachana piba ngambadugi wani maram aduna si member yam da basi mising su khomna dorini there are so many allies matama de MPP su JD UN kaina dringe de su janata dol se they were my partner also aina ahan ba mantri oi matam du MPP janata dol CPI congresses aduna pullaga semgi bane aba pabung yamna ga MP ga MPP matomna ka ba matik na ti da seng na regadi it is we who supported it is we who did the same thing mayam gi interest to na gi ne party matana tonga na mana lo bu su yaro hujik ki juk sidi coalition gi juk amani okay party amatana absolute majority oidana cha thaba yaroi hujik su there is a need like minded over party mayam punjan bagi tangai phadaba layaba state sigi leriba issue asai hairi mayam se I won't repeat party amatana lanai wena thengna sunga moya but at the same time MP masing yam da budu ai example me pijani manipur university gi tauna lugraba matam du da koi MP sing karang ngang bidre but CPI gi Tamil Nadu da gi kariba comrade D Raja na puthoga di
मणिपुर प्रजा ममी थंग दी राजा कौथो भोट लेफन है पेंजे बदुई वानी like minded over party MPs so many things are there kaab duni maru erisi but kaab ise chatlaga ada ko wangang dana leiru bu dunati mayam pami si mayam gi interest issue sida mafam matam chana ada ngang ba pursue to adugi wane ba it's not that easy Okay. ado MP ama kaab ise magi ranti ki khongbam kayam si na lebagi issue sida ma kayam yamna determine to na fight to bagi how he ko man puthoni potu how he puts it before kana my presentation do adu laigani sida ay amaga thamningi ko ai khoi sai loan gi wa chu ma thambigi you know 1952 dane ahan bharat ki parliament ki elections maduda koi CPI gi MP yam kai matam maduda tripura da gi ka gi ba Dasarath Deva Burma ultimately he was the chief minister tribal ni you know he spoke about Manipuri language to be included in the 8th schedule of the constitution of India was the first man who spoke about the Manipuri language was none other than the Tripura tribal leader communist party oirbugi now I can tell you rahanti sidi hujik laiba sida ko aikoi machet hakjang phabasi machet phabiya di mapumoina phanbam changi different parts to gi magi mathau tungali regionalism is not sufficient enough nationalism alone is also not sufficient ngasidi internationalism gi wafam makhan da bi yaro the global village hainarabu matamam ne the entire world natra maramaduna hojikti lol dharma jati kusu khena punamaksi leijijanu but peace and peaceful coexistence is the need of the hour madu gi meng da ranti to bom thoi adu ne koi communist party na hajari se kariu matam da koi se mapan gi da makhal no prithvi gi ahong bom lakpada sida puthoi ba mai sibu manipur da puthoki bra what about this TV koi na ngang mayam du uhali pun masibu swai gi mi na puthok bra mi oi human knowledge nu puthoraga human society sida civilization sig manung dale ba citizen khoi gi nungai na gi honar pada science am sum technology gi wakhal lai bu pode madu gi manung dara anti su tong nutai politics se scientific oi ba mong am da nei na dana ai gi bhavna saba ai gi dharma gi ko natra ai gi furup ta gi ai gi state ta gi na khalaga di that also will not survive too long maramaduna we have to plan it properly ranti to we say anu ba gyan am phangna bo hona patai the scientific way of dealing with ko ranti is the for the welfare of the people ne ain semdorim ne lambi phatori ne tungi lakador mayam sigi su punna nungsi chana na hingmi nabagi maduda human society se it further develops adugi meng du da ranti tokjabani maduda aphaba MP emo oijaning ba aphaba laipak amo ohena bona bada yang na represent tawjari ba maikei state adugi welfare gi amasung khare hen advance hoina horda with sincerity dedication and determination ngahak leitana ko phireb hongagadi aphaba thabak torpasi pak oiro adu bosa yam tangak sira matum supung loi lore ten minute amum gi tanja pija ge ozana de dum hawjer ge oza sigi tanja sida habitar sigi tangak sida koi gi adum hauki bacha hi kaya si congress BJP gi ani gi keno sida narrative hai tare moini political gi power se namar moidina haujik so dum any mikhal lakon the state assembly gi mikhal boiro laiba lok sabha gi mikhal boiro koi gi congress amadi BJP gi binary narrative hai tare mako ini si gi marta gi amana kagani happy wakhalon da political atmosphere am zuleba miyam gi site to zumadu gi wakhalon gi mami tawa gi mamim tai si so I sida di atop political parties including CPI gi kari wafam thamingi masi false narrative ne having bra reality sina atopam ne having reality atopam mani sidi moigi benefit party sha manatraga maina ngangje baiwani no aduna we are going to prove non congress non BJP oithokpa yab lambi aduda mayam sigi unity ma semgot selaimne we need to after the election we will have a realignment of new political forces in the country okay matang oja jugen lakche oja ngasai su oja na khoi gi hujik oiri ba sitting MP signa karim ta parliament ta voice raise tawdi habagi oja gi allegation de liberia to allegation si hujikti proof PB dragadi haibi keno haibi ohum su leirabani ado oja na proof
पुदी पनबी खेद्रे अदुबु कैमतो रेस तो हाबी वाफम दिले रे तो स्वाइ सिदंग सागी बाइनरी है तारे कांग्रेस और बीजेपी मोइनी सिना ख्वाइदगी मोइनी से बरत अम कागनी मियाम न सुमदु नु हाइपेट खनबगी ममी ताबा अदा इदु तो ख्वाइदगी स्ट्रांगर पार्टी अनि लेबनिना एमपीपी मतम कुइना तुमिना लेरु तारको सुजुक्ति थोले मखोइदगी हेना फगनी हाइबगी सिगी बाइनरी से थुगाइब ngangune खनबी बरा मियाम दा ए मोइनी देदी एमपीपी नेन फैन तक अतोप पार्टी मन फै हाबगी वाखलोन से प्रोप ngambuni खनबी बर करी हाबनी तेंतम थम ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯟꯗ ꯌꯥꯗꯅ ꯄꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯃ ꯍꯥꯏꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯕꯤꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯍꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯧꯗꯦ ꯇꯧꯗꯦ ꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤ ꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤꯞ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯅꯤꯄꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯩꯔꯒꯁꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯝꯄꯤꯄꯤꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯑꯦꯝꯄꯤꯄꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯎꯟꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯔꯅ ꯑꯦꯝꯄꯤꯄꯤꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯦꯕ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯝꯄꯤꯄꯤ 34 ꯀꯥꯔꯝꯃꯤ 34ꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝ ꯉꯝꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ 5 ꯀꯥꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯗꯤ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯣꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ngasi wawde politics awdi ai defection togjirakti ba okay yam bhajo point ni khoi hairi pa narrative se congress bjp ki binary narrative se thugai bang ngamne hamni jdu gi de kari wakhalon thambi khoi national politics se yeng targa su electoral politics da manipur de yeng targa su hairi pa party ani sina huji amana ruling ni amana mamang da rule toromani makhoi ni sina khwai de gi ngamgadab oina mayam da able oina khana ba atopa party sing sina ngamoi da bagi hafet mayam da trust ha ga trust ki deficit thaja ba khidang war ba mami tari si masi ki thaja ba se build tawba ngamni khambi baranga sagi narrative se thugaiba ngamni to atopa party sing su as strong as other parties oina tholpa ngamni khambi baraka ma have ni JDU gi point to 100% akhoi praja thajai okay akhoi na thengna ba se ngasai ne haija khare ko yam khare aduga loina mak BJP फगद्रा हैरगा हेन साथी रे अदना अखोई की मलमदा मसिदा प्रॉब्लम सिंग से कांग्रेस की इनएक्शन एंड BJP's ओवर एक्शन अदना BJP MP कारबा कांग्रेस MP कारबा मोई की खावदा दुम लेरनी मरमदी अखोई ने थेंग नजर इस मोई की क्रिएशन ने हाइबदा ए हाइनिंग है बा मरमदी मोई की इनएक्शन अदगी प्रॉब्लम और ओवर एक्शन अदगी प्रॉब्लम अदुवरिदी अदुमाइना प्रॉब्लम थेंगनरिबा मिसिंगदो सोइदनमक प्रजाना खंगाबनिना थादोकनिंगरोय थादोक खरगदी अखोइना निंदा तोरमीबा कांग्रेस की 10 years MP ओरमीबा मा ngang de tode aduga hojika phagani haina toriba state MP ma chongthokna ba honara ka toriba sarkar party BJP na lit toba kainos NDA kainos se hoi NDA ojara ko MLA leti ore ko stand clear loire masi ore di incumbent khara legine have na mas the same akoin amuka BJP na over action degi akoin problem ngarang da thengna ba mayam ma leiri se madu do moi gi pocket ta amu chakharani mi party achobu singi pocket ta changda ba party sing se thagal lubadagi si jori bani hebe se people sing fazana awareness leire miyam da awareness leire awareness da ekoi banking toraga people ki trust da ekoi banking toraga handak asimadi money power muscle power asai tamon narada hariba madudagi ashoiba mayam se mikap thokre thokpa matam oire aduna ekoi party pick pa chawbu gi wanate maipak nangai gi wafam jam leire people sing khorang re ninda tore achobo party ani sidi moina aseng ba hojikti lesson pinning khre paratam ning khre mundu paratam madu da
कनाना ओइगेदगे एटलीस्ट जेडीयू बीजेपी का कांग्रेस ती ओइरोय Okay. अदवाइदुदा एकोइसु बाइनरी बाइनरी काय मियाम द थाजा बल मियाम द थाजा बल लैत्रे पार्टी अनि सिदा अतोप पार्टी सिंगसु इक्वली हारिबा पार्टी सिंग असि का कंपीट तोबि आबा पार्टी सिंग लोय ओरे मियाम लोय मिखप थोय हाबनी मरबदना हंदक की मिखल सिदा तारीख 13 थोय आउटर की अदुक तारीख 13 निपा इनर की मणिपुर की पार्थो का दुरी तांक अनि मिखल सिदा मियाम न सोयदना मदु उलकनी हाबनी अदुबु मसी वोट काउंटिंग मतम हाब तारे मे थादा खंग तारे तसेंग न मियाम मदु ट्रांसलेट तोर ओके ओजा की ओरती फ्री एंड फेयर इलेक्शन तोर तार सोयदना मियाम की अपाम मदु ट्रांसलेट तोरकने हाबनी मतम पुलो रेग्रे ओजा Okay. BJP sung Congress hai masi. Okay, okay. Koi namangi mama ani manungda. Okay. Mama amana Congress. Okay, Sanjay Gama ki mama ani have ni mamdun miyam na realize. Okay. Atop political party mayam su equally miyam na realize to raga karam candidate na khwaide ki phagani have ki miyang dat soidna thadar kani to free and fair na to free and fair hai tar khwaidi phab mikhala ma oina basu miyam na soid honor kani agency sing so honor kani have ki wakal ondang si manu honge thamsi matang sai lesson jarge ngasi ki thoramsi da oja hangkan pau oja naramadi oja jogindro lengbir tongasi ki thoramsi bathawa pi kheba mati mapung phan bidang to oja humbu ambuka na tha honok cheri appreciate your joining. मशीन ngasi ki manu honge thorong ngasi ki edition se karam to bi bagi ko dikhan bir pe agane khoi mail id impacttvnews@gmail.com na tarka khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to bir ka comment am feedback tha bir pe agane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Rondhom signing off. Kurumjari.